Muraho neza abakunzi ba TM Media. Njye wagezeho kino kiganiro ni Golden Mask ni inyuma y'ibitambaro. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru y'ingenzi mu mateka ya Ulkaine yitwa Orange Revolution. Tukareba ko yatangiye, ibyo yagezeho, n'impamvu abantu benshi bayihuza n'intambara iri hagati ya Ulkaine n'Uburusiya. Reka duhere mu mwaka wa 2004. Muri uwo mwaka Ulkaine yari igiye gukora amatora ya perezida. Hari abakandida babiri bakomeye bahatanaga. Hari uwitwaga Viktor Yushchenko washakaga ko Ulkaine ikorana n'ibihugu by'Uburayi cyangwa icyo twita ibihugu byo mu burengerazuba, na Viktor Yanukovych wari ushyigikiwe cyane n'Uburusiya. Nyuma y'amatora, komisiyo y'amatora yatangaje ko Yanukovych ari we watsinze, ariko abaturage benshi kimwe n'abashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'indorerezi mpuzamahanga bavuze ko habaye uburiganya bukomeye. Abaturage bahise bajya mu mihanda ari ibihumbi n'ibihumbi, cyane cyane mu murwa mukuru Kiev, mu murwa mukuru wa Ulkaine, bambaye imyenda n'imitako y'ibara rya orange, ari ryo bara ryari rishyigikiye cyangwa ryamamazaga ishyaka rya Viktor Yushchenko ryashyigikiwe n'uburengerazuba. Niyo havuye izina Orange Revolution. Iyo myigaragambyo yamaze ibyumweru byinshi ariko ikorwa mu mahoro. Amaherezo urukiko rw'ikirenga rwa Ulkaine rwatesheje agaciro ibyavuye mu matora, rutegeka ko asubirwamo. Matora yasubiwemo, Viktor Yushchenko niwe watsinze aya matora aba perezida wa Ulkaine. Ushobora kwibaza uti ariko se niki cyakurikiyeho? Yushchenko akigera ku butegetsi yatangiye gukomeza umubano wa Ulkaine n'ibihugu by'Uburayi ndetse na NATO. Ibi ntibyashimishije Uburusiya kuko bwabonaga Ulkaine nk'igihugu gifite akamaro gakomeye ku mutekano wabwo no mu mateka yabwo. Nubwo Orange Revolution yahinduye ubutegetsi, ntiyakemuye ibibazo byose. Mu myaka yakurikiyeho habaye amakimbirane ya politiki n'ubukungu, bituma abaturage bamwe batakariza icyizere ubutegetsi bwabo. Mu mwaka wa 2014 Viktor Yanukovych washyigikiwe n'Uburusiya yaragarutse atsinda amatora aba perezida. Muri 2013 Yanukovych yanze gusinya amasezerano yo kwiyunga n'ubumwe bw'Uburayi. Mugenzi we perezida Viktor Yushchenko wamubanjije yari yarateguye, ahubwo ahitamo gukomeza umubano n'Uburusiya. Ibi byakuruye imyigaragambyo ikomeye yiswe Euro Maidan. Iyo myigaragambyo yaje kuvamo ihirikwa rya Yanukovych muri 2014 yahungiye mu Burusiya. Nyuma y'ibyo Uburusiya byayiteye Uburusiya kwigarurira intara ya Crimea, bunashyigikira imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Ulkaine mu turere twa Donetsk na Luhansk. Aho niho intambara yatangiye, nubwo itari yagakwira igihugu cyose. Mu myaka 8 yakurikiyeho habaye imirwano muri Donbass n'ibiganiro by'amahoro bitandukanye, ariko ikibazo nticyakemuka kugeza magingo aya. Ku wa 24 Gashyantare 2022 Uburusiya bwatangije igitero gikomeye mu bice byinshi bya Ulkaine. Perezida Vladimir Putin yavuze ko impamvu zirimo izo kurinda umutekano w'Uburusiya no gukumira Ulkaine kwinjira muri NATO. Ulkaine n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba byo byavuze ko icyo gitero ari ukurengera no kurenga ku busugire bw'igihugu cyigenga cya Ulkaine. Ese wakibaza uti Orange Revolution niyo yateje intambara? Igisubizo ni oya. Siyo yonyine, ariko abasesenguzi benshi bavuga ko Orange Revolution yabaye imwe mu ntangiriro n'impinduka za politiki zatumye Ulkaine irushaho kwegera uburengerazuba. Ibintu byakomeje kongera ubushyamirane hagati ya Ulkaine n'Uburusiya utashakaga ko ubumwe bw'Uburayi ku butaka bwabo. Uburusiya bwahoze ari nka Soviet Union, aho byagejeje ku ntambara yeruye muri 2022 hagati ya Ulkaine n'Uburusiya. Mu yandi magambo, Orange Revolution ntiyahise itangiza intambara, ahubwo yabaye kimwe mu byabaye mu ruhererekane rw'ibyabaye mu gihe cy'imyaka hafi 18 byagejeje ku ntambara yeruye hagati y'Uburusiya na Ulkaine.
murakoze cyane gukurikirana ikiganiro nyuma y'ibitambaro. Kora subscribe, like na share niba wifuza kujya ukomeza kubana natwe mu bindi biganiro dukomeza gusesengura amateka n'ibindi biri ku isi ya politike, siporo n'imyidagaduro. Murakoze cyane. Yesu Kristo abamera umugisha. Ciao.